Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bitwaje amabendera y'Abanyepalestine bitabiriye umuhango wo gushyingura umuyobozi wungirije wa Hamas Saleh al-Aruri mu murwa mukuru wa Liban Beirut. Icyegeranyo gishya cy'impuguke za ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu ntambara urwana n'igisirikare cya Kongo. Uburundi nabwo ngo bukaba burwana ku ruhande rwa Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Kiliziya Gatolika n'amasengero y'abaporoso arasaba ko hashyirwaho akanama kigenga ho gukora iperereza ku bintu bitagenze neza mu matora rusange mu kwezi gushize. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bitwaje amabendera y'Abanyepalestine bitabiriye umuhango wo gushyingura umuyobozi wungirije wa Hamas Saleh al-Aruri mu murwa mukuru wa Liban Beirut. Iyicwa rye mu gitero cy'utudege twa drone kuwa kabiri ryateje ubwoba ko intambara ya Israel na Hamas ishobora kwadukira akarere kose. Umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wo muri Liban Hezbollah Hassan Nasrallah yavuze ko ubwo bwicanyi buzakurikirwa n'igisubizo gikomeye. Israel ntiyigeze yemeza cyangwa ngo ihakane kubigiramo uruhare. Intumwa ya Amerika muri ako karere Amos Hochstein arimo gusura Israel kugira ngo agerageze kugabanya icyuka kibi ku mupaka wayo mu majyaruguru. Ministre w'ingabo muri Israel Yoav Gallant yamubwiye ko bitoroshye kugera ku mwumvikano na Hezbollah. Ethiopia yavuze ko kuba yaratakaje ubutaka bwatumaga higera ku nyanja itukura kubera intambara hagati y'abanyagihugu no kwiyomora ku gihugu kwa Eritrea ari ikosa mu rwego rw'amategeko n'amateka. Addis Abeba yavuze ko Ethiopia imaze imyaka 30 idakora ku nyanja kubera icyo yise ikibazo cy'imbere n'ubugambanyi bw'amahanga. Ibi yabivuze isubiza abanenga amasezerano yo kuri uyu wa mbere, aho Somaliland yavuze ko hizemerera Ethiopia kugera ku byambu byayo ariko nayo ikayemera mu rwego rwa diplomasi. Umuryango w'abibumbye ufata Somaliland nk'igice cya Somalia kandi leta ya Mogadishu yamaganye iyo masezerano. Reka dusubire ku matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amashengero Katolika n'abaporoti asaba ko hashirwaho umugwi wigenga wo gutohoza ko bintu bitagenze neza muri ayo matora. Mu itangazo zasohoye uyu munsi, inama z'abepiskopi b'ayo mashengero Senko na SSE zisaba kandi sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro gutohoza ikibazo cyose kijyanye n'utunenge twabaye muri ayo matora kugira yerekane icyo amategeko avuga. Hagati aho umwe mu bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yarayajanye kirego muri iyo sentare asaba ko ibyavuye mu matora byofutwa mu byimfata kibanza. Umukuru w'igihugu yahahora Felix Tshisekedi niwe yatsinze. Iyi nkuru tibaze Prime ndi ku magenge i Nairobi. Amashengero ya Katolika n'abaporoti aho muri Kongo ari mu bari barungitse mu gihugu cyose intumwa nyinshi gukurikirana ayo matora yabaye kuwa 20 kwezi guheze. Ivyegeranyo by'izo ntumwa bivuga yuko muri ico gikorwa c'amatora habayemwo byinshi byaciye kubiri n'amategeko, bituma haba utunenge twinshi twerekanwa muri ivyo vyegeranyo nyene. Mu gihe umugwi hujeje w'amatora seni udahakana yuko hari byagoranye, inama z'abepiskopi muri ayo mashengero zibusaba gutanga umuco kuri ivyo byose vyagaragaye ko bitagenze neza, mbere hakajaho umugwi wigenga wo kubitohoza ko, kuko ngo habonetse umuco niho nibivuye muri ayo matora bizoheza bikemerwa. Ayo mashengero ya Katolika n'abaporoti asaba umushikiriza amanza wa sentare yubahiriza ibizwa shingiro gutohoza atawurinze kubimusaba ibintu byose byagenze nabi, kugira urwo rwego rw'ikirenga
ntarwo ruvuge ico amategeko avuga rusubiza agateka igihugu ca Kongo. Hagati aho umwe mu bantu 18 bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu niwe wenyine yituye iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro asaba yuko ivyavuye mu matora vyofutwa. Theodore Ngoyi yabaye uwanyuma mu majwi aho ategereje na 1%. Sentare ifise imisi 7 imbere yo kwishikiriza ingingo kuri ico kirego. Gushika ubu ku vy'imfata kibanza Perezida Felix Tshisekedi niwe yatsinze amatora ku majwi arenga 73%. Abategetsi ba Iraq bashinje Amerika kuba hariyo yagabye igitero cy'utudege twa drone cyahitanye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro ushyigikiwe na Iran i Baghdad. Itangazo rya leta ya Iraq ryamaganye icyo yise igitero kidafite ishingiro ku mutwe wo muri Iraq ushinzwe umutekano. Uyu mutwe witwaje intwaro Al-Nujaba uri mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ishinjwa kugaba ibitero byinshi ku ngabo za Amerika muri Iraq. Umwe mu bategetsi bo muri Amerika utavuzwe izina yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ingabo za Amerika harizo zakoze ubwicanyi. Abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro muri Iraq bahize ko bazihorera. Iradiyo mwumva ni BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Icegeranyo ca ONU kiragiriza igihugu cy'u Rwanda gufasha umuhari wa M23 mu ntambara ibahuza n'igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burundi nabwo ngo bukaba burwana ku ruhande rwa Kongo. Ibyo bihugu byose birahakana ibyo byagirizwa. Kongo kandi iragirizwa gukorana n'umuhari wa FDLR uvugwa ko ugizwe n'abagize genocide mu Rwanda. Ibiri muri icyo cyegeranyo turabishikirizwa na Siriake Muhawe nayo. Icegeranyo cyo kuwa 30 Kigarama umwaka uheze cyashikirijwe inama ya ONU kivuga ko inyuma y'amezi atari make y'agahengwe intambara zasubiye kwaduka hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo zishikikiwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Kivuga kandi ingene impande zompi zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiye zihonyanga amasezerano yo guhagarika intambara yatewe kw'igikumu muri ntwarante mu mwaka uheze. Kiragiriza kandi n'igisirikare ca Kongo gusongera isibe mu gukorana n'imihari y'abarwanyi harimo na FDLR hamwe no mu gushinga iyindi mirwi ya gisirikare mu ntumbero yo kurwanya M23 n'igisirikare c'u Rwanda. U Rwanda ruhakana ko ataruhara rufise mu bibera muri Kongo. Abahinga banditse iki cegeranyo bavuga ko bisunze amakuru bahawe n'amasoko atandukanye mu gikorwa cyo gukarihiriza ubwenge abarwanyi ba M23. Iki cegeranyo kivuga ko kuva mu ntango za Rusama gushika mu ntango za Ruheshi abarwanyi ba M23 bahawe inyigisho mu kigo c'inyigisho za gisirikare c'u Rwanda kirigako. Bavuga ko baronse ivyemezo harimo amashusho n'amasanamu vyafatiwe mu kirere byerekana ingene igisirikare c'u Rwanda catabara congera kirungika ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu materitwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Amasoko yo mu barongoye igisirikare ca Kongo yabwiye abahinga ba ONU ko ingabo 1070 z'u Burundi zambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo zinjiye mu mpisho kuva mu ntango za Gitugutu umwaka uheze ziciye mu ibarabara rya Sake Kicanga mu ntumbero yo gukingira teritwari ya Masisi ibitero vya M23 n'igisirikare c'u Rwanda ziri kumwe na FARDC na Wazalendo. Ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi byabwiye abahinga ko atangabo ico gihugu carungitse muri Kivu ya ruguru mu nzira atari yo mu rwego rw'ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Leta ya Kongo yarase kongereza ikiringo c'abasirikare bo mu rwego rwa Afrika y'ubuseruko bari barungiswe muri Kongo mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano y'agahengwe hagati y'izo mpande zibiri. Bagiye gusubirirwa n'ingabo za SADC ubu ziza zamaze gutangura gushika muri ico gihugu. Rusama na Ruheshi Siriake Muhawe nayo yavuga mu Kirundi n'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu. Twagerageje kurondera abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda ngo twumve ico bavuga kuri iki cyegeranyo ariko ntiturashobora kubabona. Ivatikani kwa Papa batanze icyo bise ibisobanuro byo gutuma hatuza abepiskopi Gatolika mu bihugu bimwe na bimwe cyane cyane muri Afrika badashyigikiye ibyemezo nako icyemezo cyo mu kwezi gushize
cyemerera guha imigisha abatinganyi bashaka kubana nk'abashakanye. Ibiro bishinzwe amahame y'idini Vatikani byavuze ko iyo migisha itagomba kubonwa nk'icyemezo cyo gushyigikira ubuzima abatinganyi babayemo. Byasabye abasenyeri gusoma byuzuye kandi batuje ibikubiye mu itangazo ry'impapuro 8 ryemejwe na Papa Francisco. Yagerageje gutuma Kiliziya Gatolika irushaho kwakira abatinganyi ariko adahinduye amahame y'idini. Abepiskopi bamwe bo muri Afrika bavuze ko batazemera ko abapadiri babo batanga bene iyo migisha. Amagambo mashya yavuzwe n'umutwe ukomeye witwaje intwaro wo muri Liban Hezbollah n'ingabo za Israeli yagabanije ubwoba bw'uko intambara yo muri Gaza yakwirakwira mu karere kose. Kuwa kabiri umwe mu banyepalestina bayoboye umutwe wa Hamas yiciwe i Beirut. Iyi mitwe yombi yitwaje intwaro ishyigikiwe na Irani. Hagati aho abagize akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi bahamagariye inyeshyamba z'abahutsi zo muri Yemen guhagarika ibitero byazo ku mato atwaye ibintu bifite aho bihuriye n'intambara. Ni inkuru ya Yolande Ner umugezweho na Florentine Kwizera. Inyuma y'iyica ry'icegera c'umukuru wa Hamas Saleh al-Aruri muri Beirut, ijambo ry'umukuru wa Hezbollah ryarakurikiranywe cane. Hassan Nasrallah yashimangiye yuko ingabo ziwe zizogwana gushika kw'iherezo hamwe Israel yohitamo gushora intambara gushika muri Libani. Ariko ntaco yavuze gitomoye kijanye no gufata mu mugongo Hamas mu kugwanya Israel. Israel yaraneguwe cyane kubera urupfu rw'uwo mutegetsi wa Hamas ku munsi wa kabiri, ariko ntiyigeze yemeza canke ngo ihakane uruhara rwayo muri urwo rupfu. Abajijwe ibijanye no kumenya niba Israel yiteguriye Hezbollah hamwe yoramuka iteye, hari umuvugizi wa Israel yavuze yuko ico bibanda ko muri kino gihe ari ukugwanya umuhari Hamas. Umwitwarariko uracari wose ko iyo ntambara yo muri Gaza ishobora gutandukira akarere kose. Mu ndwi ziheze umugwi w'abagwanyi b'Abahouthi ushigikiwe na Iran ari nawo ugenzura igice kinini c'igihugu ca Yemen warategereye ubwato bugera ku 200 bw'ibidandazwa mu kiyaga gitukura no mu kigobe ca Aden ukoresheje ibisasu vya misile hamwe na za drone, aho wavuze ko utoto ufitanye isano na Israel. Abagize inama nkuru y'umutekano mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavuze yuko ivyo bitero bitekubiri n'amategeko bibangamiye umutekano n'umwidegemvyo w'uruja n'uruza rw'ibidandazwa bihanahanwa mu isi. Nigeria yatangaje ko yabaye ihagaritse kwemera impamyabumenyi zitanzwe n'ibigo by'amashuri yo muri Kenya na Uganda. Ibi bije nyuma y'iminsi mike Abuja ifashe icyemezo nk'iki ku mpamyabumenyi zo muri Benin na Togo. Ministre w'uburezi muri Nigeria Tahir Mamman yavuze ko iki cyemezo gishya gifashwe muri gahunda yo guhagarika impamyabumenyi z'abaringa nyuma y'amakuru yatangajwe mu itangazamakuru ryo muri Nigeria. Inkuru icukumbuye y'umunyamakuru muri Nigeria Umar Audu yerekanye uburyo yabonye mu gihe cy'amezi 2 gusa impamyabumenyi ubundi itangwa nyuma yo kurangiza amasomo y'imyaka 4 muri kaminuza yo muri Benin. Komisiyo y'igihugu ishinzwe za kaminuza muri Nigeria yanafunze kandi ibiro by'amashuri bitari munsi ya 18 bidafite uruhushya rwo gukora. Leta yise inganda z'impamyabumenyi zitanga impamyabumenyi za baringa. BBC gahuza miryango ikinamico runana. Bombori kwa Stefano umutesi we ngo yari adasinziriye. Byamugendekeye bite? N'urunana. Mute ufite ibibazo se kandi muri umuna wanjye kusuza umutima. Ubwo siko nsinziriye nonaha mu gitondo Beni. Nase niki cyakubuje ibitotsi mwana wa mama? Petero niwe wambujije Beni. Petero? Nukuri nicenekereza ubuzima nanyuranyemo na Petero. Ndebye uko bimeze ubu numvaga yenda karanyishe Beni. Ibyo bireke Mute, wikitesha umutwe rwose kubera Petero. Umuntu nari nzi ko azaza mu biruhuko by'iminsi mikuru, none bikaba bigiye kurangira ataje koko. Ariko se wamuretse uramushaka hiki? Wirengagije ibibazo byose nanyuranyemo na Petero Beni. Uzi ko bivuga nkaho byoroshye. Nushyuye umutwe se byo birakumarira iki? Ariko ubwo ko natekereje kugeza ubwo mu mutima wanjye mvuga ni uyu mwana wanjye abaho wabona Petero atari kunsiga ino ngo agende anyibagirwe. Mana we, witekereza ngo ugere kure gutyo mwana wa mama, kuko urabizi ko umwana yapfuye kandi atagaruka.
ubu iyo ari kuri kaminuza aridamarariye ntiyibuka Mutesi wasigaye mu cyaro ndetse arwaye fistile kandi byose ari we wabiteye. ndabizi ko ibyo agukorera rwose atari byo ariko wikitesha umutwe rwose Mute. Beni, nubwo nahura na Petero amaso ku maso ariko nibura nkabona uko muvugisha hari umutima wanjye watuze. ese ubwo uvuze buhoro byagutwara ikigiramo. ntukankora mu bwonko ngo nurangiza ushaka ko mvuga buhoro Stefa. aya mafaranga angaya niyo tumuzinduka usakuza. kweri ntayo se ko wayatwaye ukajya kuyanywera ugataha wasinze. ubwo hari nk'ibihumbi 20 cyangwa 30 wavuga nganikira. niba yari make aramaze Stefa. icyo nzi ni uko yari kuvamo ibikoresho by'abana banjye bakazajya kwiga nta kibazo bafite. Mana yanjye we. Mana yawe iki Stefa. Imana ko yagowe niyo yakubwiye ngo ujye kunywera amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana. amafaranga y'ishuri ry'abana. ishuri ry'abana. izo ndirimbo ndazihaze. niba udashaka kongera kuzumva haguruka ujye gushaka amafaranga wanywere uyazane. wakumva usakuza ngo abana ngo kwiga ukagira ngo baba bambere hari. uvuze ngo iki Stefa? mvuze ukuri. ibyo uvuze byose biraterwa no kudashyira imbaraga hamwe ngo tubafashe dufatanyije kwita ku myigire yabo nk'uko tubisabwa n'abarimu. abana bacu batsinda neza. ariko uravuga wa mubyeyi. ndavuga kuko ubu mvugishije Stefa. ntuzamparira inshingano z'urugo ngo umparire imyigire y'abana. ngo nibyo ngerageje gukora ubikome mu nkokora ngo nceceke. ubu Stefano niwe utuma ubyara ibyana by'ibiswa byigana n'abandi bikaba ibya nyuma koko. ubonye yaba wasakuzaga ngo nanywereye amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri abana bazi ubwenge. n'undi munsi ntuzongera kuvuga ngo abana banjye nabaswa kuko izo mvugo no ku ishuri baraziciye. bavuga abana bafite intege nke mu myigire kandi abo twabyaye nta wundi ubibatera Stefa. ni wowe utagira uruhare mu myigire yabo. mbese mbyoke nigendere se nyine mbese njye gushaka udufaranga twawe maze mbona amahoro da. genda nyine uyashake. amafaranga urusaku rwamurenze se yarangaye zara. yasebye ari kugenda uyazane di. umukobwa sha karame muga uratashye kandi utahanye uruhinja. aho urutahanye nawe urahazi. ugomba guhindura imyitwarire ukarugirira isuku ihagije nk'uko twabikubwiye kenshi. urumva mukobwa sha? ndumva nyine. urabona nta matwi ifite se. ukibuka konsa umwana igihe cyose abishakiye kandi ukamwonsa amezi 6 nta kindi umuvangiye habe n'amazi. yakuzuza amezi 6 ukabona gutangira kumuha imfashabere. ibyo ntibikugore rwose n'ubundi ntacyo nzamuha kugeza ageze umwaka. abana banjye niko babaho. ndamwoza akazarinda agira umwaka atararya. ibyo mugaburira ko ntabyo mba nifite se n'ubundi. ibyo ntabwo ari byo mukobwa sha kuko nyuma y'amezi 6 amashereka yonyine ntashobora guhaza umwana ngo amufashe gukura neza. niyo mpamvu mugomba kwitegura kuzamuha imfashabere icyo gihe. rega amashereka umugore wanjye aba yafite imuga n'impama bafite amashereka ahagije. uko yaba menshi kose ntashobora gufasha umwana urengeje amezi 6 gukura neza mu bwenge mu gihagararo. Pascal, ibyo mbabwira byakorewe ubushakashatsi. ikindi rero Pascal, ndakumva rwose, ni ugushakira umubyeyi wonse indyo yuzuye kandi ihagije irimo ibikomoka ku matungo kugira ngo wowe n'umwana bagire ubuzima bwiza. Maganga rero nawe rwose unteje mukobwa jana uyu nguyu araje ajya nsaba amanyama ya buri munsi. si ngombwa inyama za buri munsi mukobwa sha. ntuzateshe umutwe Pascal umusaba inyama. ntazabonteshe. icyangombwa ni uko haboneka kimwe mu bikomoka ku matungo mu mafunguro ya buri munsi. izo ndagara, isambaza, amagi, amata. bizaboneka umuntu azarya ibyo muga. si bizaboneka, navuze indyo yuzuye kugira ngo uwo mwana akure neza. ikindi ni ukubahiriza ingengabihe y'ikingira. ibyo arabizi, nta mwana wacu wigeze asiba urukingo na rimwe Devo, ni ukuri. umujyanama w'ubuzima nawe azaba harabibutse, ariko ni inshingano zanyu nk'ababyeyi. hanyuma si byo twaganiye birebana no kuboneza urubyaro mwabitekerejeho? ko mbabaza mukareba na Pascal n'umugore wawe, gahunda yo kuboneza urubyaro mwayiganiriyeho? hari uburyo bwo kuboneza urubyaro mwahisemo ngo muve hano mutangiye kubukoresha? ahubwo se mama,
karame naraye ngeze hano waryamye ntitwabona uko tuganira ngo nkubwire ibitangaza wakoze. Bitangaza? Ibihe bitangaza se nyine? Urwagwa wahereje Chris? Rahira rero yarukunze kurukunda gusa se yahise ariko icyo yanywaga reka asuka urwagwa mu kirahure aranywa. Reka nicyo nashakaga rero. Natungwe kuko rwose numva ugiye kunsebya umwoherereza inzagwa mama. Ego buryo ujye umenya ko ndi mukuru nye. Nukuri numvaga umuntu w'umusirimu nka Chris umuhaye urwagwa rwose yatunyuzamo ijisho. Iyo umuntu ari mukuru aba ari mukuru di. Ariko se ubundi washyizemo iki mama? Ko nanjye ubwanjye nasomyeho nkumva ruryoshye cyane. Ese ugira ngo ni njyewe nye? Ni Pasikari. Pasikari? Pasikari. Ni Pasikari rwose. Niwe watemye ibitoki arabitara, arenga, arabetera, ararutarara na rwaru. Yewe burya ntakagire usuzugura umuntu amujijije uko ari rwose kuko uwo ari wese rwose aba afite ubumenyi yihariye kandi bwagirira abandi akamaro. Nuko nyine bigira akageso ko kunywa bagasinda we n'umugore we, ariko nyine kubona ntabareka ngo bagende gutyo nuko nzi akamaro bamariye. Yewe nanjye ndaza gushaka uko mushimira rwose. Yewe nshaka n'impano yo guha umwana wawe babyaye. Noneho urabyumvise? Nuko rwose. Niko se nyine. Karame. Kumbwiye ko ibyo uwo musore mukundana yishimiye impano namwoherereje. Ntumbwira aho mugeze mutegura ibyanyu. Dutegura ibiki se mama? None se ubwo ngubwo uramusura mukaganira gusa bigaciraho. Wiki? Abantu bakuru se baganira ubusa mama? None niba ntacyo avuga ku birebana n'ubukwe se ubwo urumva ibindi byose muvuga bimaze iki mwana wa? Mbwira yewe useka se. Mbwira yewe Kirisa arateganya kuza gusaba no gukora ryari ngo musezerane mu bana ibya rupesi bitarajya ku mugaragaro ngo bibavangire. Ese ubwo ntumupfukiranye mukobwa sha wakweguye agashuka? Ndamureba nta kibazo afite Pascal. Niko se mukobwa sha na mugore wanjye tubigenje dute ko amagambo muganga tubwiye buriya nkuru gutuye? Uretse ko tutumva se hari ubwo ari ubwa mbere tubwiwe kuboneza urubyaro Pascal. Aho bigeze rero rwose dukwiye gufata icyemezo mukobwa sha kuko nta wundi muntu uzaturuka ahandi ngo akidufatire. Pascal we noneho duhise dukurikiza uyu mwana twaba dukoze ishyano. Mva niyo mpamvu rero tugomba gufata ingamba mukobwa sha kandi rwose tukabiganira ubu ngubu tutashyizemo kamwe. Wivuga inzoga n'ukuntu nyikumbuye Pascal we. Ngaho nyumvira kandi ko numva uyikumbuye urumva aho uzayinywera hazacura iki? Urumva uzamara gusinda nanjye nasinze tukibuka ibyo byo kuboneza urubyaro koko? Reka da nawe urabizi ko njya kumva nkumva indironka ntazi igihe nasamiye. Ko rero dufata icyemezo ubu none ahubwo. Erega abaganga nabo bavuga byinshi. Ngaho ngo uburyo bw'igihe kirekire, uburyo bw'igihe gito n'ubwa burundu. Barangiza ngo amahitamo ni ayacu. Ubundi se ubu wakoresha ubwa burundu mukobwa sha abana 5 koko sabo? Ko muganga yanyijeje ko umugabo ashobora gukomeza gukora akazi ke neza mu gihe akoresheje uburyo bwa burundu. Wabufashe Pascal? Utiki mukobwa sha? Genda gukorere vatome niba ari vazetome. Yutize ubutarize koko. Nivaze gitumi mukobwa sha? Sinumva nabizi se. Genda bayigukorere rero. Impungenge nari mfite zuko bayigukoreye gahunda zacu zitakunda. Muganga yambwiye ko zidafite ishingiro. Are we. Wowe se wagiye bakagufunga ko batubwiye ko hari n'uburyo bwa burundu bw'abagore. Kwifungisha rero nakwifungisha pe. None ariko se mbikoze hashira imyaka nkingaye nkazagira nkumva ndishakira akana koko Pascal. Umva kandi ubwo bireke rero ukomeze ubyare nakubwira iki? Ngo nkomeze mbyare nkaho nitera inda Pascal. None se ko wumva uramutse uboneje urubyaro ku buryo bwa burundu ukazumva ushatse umwana ari jye wayacekwa? None se Pascal ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro batubwiye harimo n'agakingirizo waba ariko duhitamo. Hari ikibazo se twakagerageza nakoda? Oya we Pascal ndibutse. Wibutse iki se kandi mukobwa sha? Keretse turetse inzoga Pascal. Nawe urabiza kenshi iyo twasinze ntidushobora kwihangana. Nawe urabizi ko utaba wagasomye ngo utuze n'ukuntu uba wahiye kandi gusenda ntibyatuma yuka ako gakingirizo. Cyakoze koko sha umva ibitajyanye n'ibyo koko agacupa n'agakingirizo. Aya ushobora kukambara ugacuritse cyangwa ukakambara mu kirenge kubera ubusinzi. Use tuvuge ko ijwi ryanjye utarizi koko Tana?
buriya se wavuga ngo ndyumve Stefa nizere ko utanshakira kungurira inzoga ubu ngiye ku kazi. ndabibona ko ugiye ku kazi iryo kote ndarizi rwose niryo rarana izamu inzoga se ubu nakongera kuziterereza tana ko twazinyoyera bwarakeneye ngo umutwe numva ntuva ahuri sinari imperutse kunywera mu rugomo kuriya rwose. twarazinyoye pe none ubu ngubu ndaguza amafaranga tana. uraguza nde? wowe ni nacyo nari nguhamagariye rwose ndagira ngo ndwaneho ngurize amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri by'abana banjye. amafaranga se ndayakura Stefa ndayavana ntumakanire yewe ntumakanire urayafite nakubonye ubara ibinoti. uretse n'ibyo kandi abakozi mukorera umushahara ukwezi kwapfuye. aho mfite nanjye nawe gukemuza ibibazo mfite mu rugo rwanjye wanjye Stefa urumva harimo no kugurira abana ibikoresho by'ishuri no kwishyura yunganira y'ifunguro rya kumanywa bafatira ku ishuri. tanaze rwose ndwanaho ngurize make kuko nintaha nta mafaranga mfite nanjye biraba bibi. uvuye iwawe ubabwiye ko yazana byanze bikunze se? wahora n'icyo wa mugabo we ku mugore witwa Nyiramariza umwumva kuri radiyo utarahura nawe ngo umumenye neza uwo ari we. udasebye umugore wawe Stefa icyo nibuka ni ukuri mu bantu basengereje amafaranga menshi ririya joro. ushobora rero kuba wararengereye rero ukibagirwa ko abana bazatangira ishuri. nawe uri mubona asengereye none uranga kunguriza. musengerera ntiwari wambwiye ko ari inguzanyo ariko kandi twese twarasengereye pe gusa njye nasengeraga nzirikana ko amashuri ari hafi gutangira bityo ngomba kuzagurira abana banjye ibikoresho by'ishuri. Katana urakoze kunyurira. oya ntunyumve nabi singucyuriye Stefa. ni indirimbo bahoramo batubwira ko kwishimira iminsi mikuru atari bibi ariko tugomba kuzirikana ko irangira abana bajya kwiga. ubwo rero shaka uko bigenza nanjye mfite nawe gukemura ibyanjye. gusa uyu mpamagara ko mbona ntanamuzi n'uwahe. ubwo mwitabe vuba wabona rushaka kuguha ikiraka ikibazo ufite kikaba kirakemutse. Halo? yewe mpamagara ntuvuge. Stefa ko nakumva neza. Jewe ndakumva ariko urinde? ubu baranyibagiwe koko Stefa ndi Nadine akakanya mvuye Nyarurembo uhize unyibagirwa ku buryo utamwamagara ntumenye koko. wowe se kandi ni ngewe yewe mu minsi mike nzansesiga aho ngaho Nyarurembo n'umuhungu wawe. ninde uguhamagaye se ku isoko nja Stefa? reka wa mugabo we ibyanjye bisubira udubi umenya ari njye abagabo barabona bavuze koko. izi mpurirane z'ibibazo Stefani arazikura amate naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana. ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast. jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. mu gusoza kino kiganiro nababwira ko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bitwaje amabendera y'abanyapalestina bitabiriye umuhango wo gushyingura umuyobozi wungirije wa Hamas Saleh al-Aruri mu murwa mukuru wa Liban Beirut. icyegeranyo gishya cy'impuguke za ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu ntambara rwana n'igisirikare cya Kongo. Uburundi nabwo ngo bukaba burwana ku ruhande rwa Kongo. mwakoze guhitamo BBC gahuzamiryango.